uhamba phambili ngempela Ukhozi FM. Inyoni endiza ngaphezulu kwazo zonke ezinye inyoni, inyoni ethi la ibikwazi ukubona le, inyoni ekwazi ukubuka izinto eyile kude, zithi ezinye ihamba ndawonye yona ibindiza nje ithi qekelele. Ukhozi lolu, gama lami nginguzanele wakambokazi, kanti uhlelo lakho lithandayo sithi Eshilo njalo ekseni kusukela ngo9 kuya ku12. Kodwa kuye kuthi mangabe zithi 11 o'clock bese sithi lona lo muntu unohambo lwakhe. Sihlale phansi thina emakhaya, abanye kade bengikhombisa ukuthi sebathe ngothu khwaya bayabhala la ema exercisini izinto abayifundayo njalo ngesonto. Khona umama engimbonile uyangikhombisa ibhuku ukuthi ngohlakabani ngaleli sonto kwakukhona umfundisi owangena ngo10 wafunda leli verse. Nakho usiso wangena ezokhuluma kuhambo wathi ubhala izinto ayifundayo engathinteke enhlizweni yami. Ngelinye ilanga silanda abadala, ngelinye ilanga silanda abancane, ngelinye ilanga silanda enibazi abadumile, ngelinye ilanga silanda abantu esingakaze sizwe ngabo, ngoba iyodwa nje into esivumelana ngayo ukuthi akekho umuntu ongenalo uhambo lwakhe.